Ya kani kejing jurep yak surok chilong dauki haka arpoi trip naitung arajar arpun rio. Nakaliang ka National People's Youth Front penursla blok. Lailam do presiden uba rap borlang changpliang unong aibut ka NPYF penursla blok uba rabok tensong advisor working president uba Lucas Kongtau leidan lang kibor kibidikmi jong penursla subdivision. Bat kihe jong ka NHIDCL bat kibai-kibai. Hashwab le jerep ke jinglong jingman jeng surok la penong shwai ke jingelang ha ke bagle tai sani halo ke jinglong jingman jeng jingshna ke surok bat kamtam ke jaka ke beladon ke jing tua kendo ku bajur ka bala pendukut sendan ke let kawan jigipat ba uba rabok ulong bagani ke jing jurep ke NPYF penursla blok ade shibenta bencimkia ke jing uat jigipat ba kathan ke bala mak ke jing ke let kawan bat ke belak ta ajur ke yo kokot jongki Ulong bakalong kebadan kam menuweng na aswa sipor gijinge per jingmut bakalong pat kebadan kam menet trilang menuweng gijinge ke bamat gipat ba ke belas akta hagi babun kiliang na kiliang gijing thot ha kalet kawan Kalau don gajing ut jingnam naki business houses hakal yang naka pan penusla kamtam ki baran ni ki homestay ki resort ki dukan ki beu ki hatki kata naka ni gajing khang kali ni jamenta deng isya ang hadus showiji mustap showiji hadus saw ka khang na kita ban aingat kontraktor bikin pre ini KGCL bikin le kam construction nungki maramat ni surok henry ni layar lang tasni rejing dan lang jeng kini di company ke NHIDCL kontraktor diludi kirang ba asnong soda nang ini kan ba ya kan ga restriction har bede traffic movement ingin pelat no barok sini nakala nakaniga diversion road yang minta kata kalau nggak rai pengalai ship mentasi ingin seperti ke order kepada ini apa baik barok pinjam ke traffic movement baru sisi gandan masih baik LMD. Nang benta ki commercial vehicle ki baham dia ki baham ya katu ke restriction kan nang dan but ke restriction menit kan nang idon. Ke movement kali baru menit naduk sobuji haduk san bagi step katu kan nang ini. But pengilawan page minta sini hang ni ba dia ba hakanu kerukom ba ban berhak ya ke company ya ke department bagi dan umum tidak ada event lino ya kan ka single lane access at least nak ka national highway existing lani bakin shinano construct ya ka subway nang ba ikali di bahe di barat sekata pengikang inyo banyak yang nak ka national highway but nila I4 ya company minta sini arsni bun ai ka feasibility report ke jongku un submit ke office jong SDM penuslah buat hadin bertanya saya pek pasal AI kita ni sabah sama itu nang ba nila wan weng yang kena gajing ni sundan ni I4 ya nila ai apsi mun ai kan sedikit buat hadin kata ngin sampai pat no sni un sempuat wan un yo ban dino ya kena ka surap by means of single lane access lane da ka construct ya ka subway baru kat ka bawah gula tambah nila ai uga timeline ni ai sha arsni na mentak sedikit buat impact nang pesat masa ki way pat ki bata di bakam tengye but ni dadon kam ni ya ki proceeding ka tungga BNS 52 initiate against the company lada amla panle buat tiang ni semen ba nakaliang I SUCBL ila kham keren tengge ya ka NH ya kini ka company ka menteri ya kini ka surang haka ba nakaliang jong SUCBL ila kensau ba ila ai da ka order ya ka company jadi kita perintah ka ba don ka jingkut jong kini ka surok ka don hang ni ha room light lengkot but haka ba nakaliang SUCBL ila I4 kumba arsni makin lai kebedai mat ketika benta ya ka surok harum lengkot ka ikut but di nutang layo rupanya tertar adung lantai na benta pun surok sini jamoli but layo rupanya pet haki hanya pet lang haki benta-benta ke badon kajing kani kajing tua kendau but haki benta ke badon kajing kamnya lane kajing kim juga surok hakaba la tang banyai tang gawi kali
lani single lane Andrai nakaliang jong ya susibil ringkat ke jinga donlang ang ila ya ajmut bat ila ai de order ba kidai ban penkui lane ban clear ya ketuka landslide lani ketu jing hab kendau hasilter yang kini kesuro nadu nang ni na mauli adu ngai ha room lai lingkon bat hakbide bat kini ka jinga kendu jingi bat ka jingi yo jingi ban ya tan bentalang bat ka yo ya tan bentalang ka join inspection ni segmen rupa rekam kalong bahasa iso hakaba nakaliang i SUSB yang ba insa penmi innovation ya ka notification hakaba dai ban pelai no yaki kali parosni hakaba gamut ba non shu kajing khang kali hakaba yaki kali nadu ki kini ki light vehicle ki kali tourist ki kinla ban penekam lane ban yai parosni nakanika surang nakanika ka bangi penengkam mentar surok jengi bakring bad akabede pan bad ka tu ka bentar ka badon ka jing dukut ka surang tu akaba don kam bandon ka diversion lani ban sna sokwi akabede tu yo katuru ila simkia bad ila yakran bad u company ba dai ban pentri ka surang bakin leno kamkloi ka bala ban knang ban sinano ika software agabede berkutu benta kenang ban nakaliang ki kali naduki heavy vehicle kilapan penekam ya kena surang ban nakaliang jungi kumka NPOF ni kuaru ban ong sepi ban kentui pi ki pajba nong snong jong kena thai riwa jungi bat ya baru lang ki ba penekam ya kena surang namar ba hoi keladon ke jing pelai ya ki kali kam nam don chu ke jing khang kali baru isni ndrai ngide ban long ki ba husiar harga jing yai lenti ke jengi namar ba menta ka dai ru ka ayom liur sakani ka than jengi ka dai ka jaga ka than ka ba dum lo jana ka takadau ya ngimla ban tip lapai ki board jang ka mariang na ka takadau kum ki pai ba biju penengkam kena strong ide ban long ki bosia khamtam ha ka por min ba khanang ba kanom jia kanu ka jing jia ba sosi